pubilal chan zo le putete mar chu soitu na henin kan react do na angai nom don khop mai m triple sb chung chang ani en non le ni ro se ti kan han soya he resolution lo lu thi kan mi malang pon kangai poi mo a nimin lama tang te pon kan lo changa aron pulu tu lam inti mai te ang i veila mami te in puat sana te kan lo thira thoi takin an thu soite an resolution put lu te kan lo ngai tha a pu speaker pu deputy speaker reivak lo tang khan i veila mami te thu thleng thut na so aruak de huai reng maya an in sir le de nge nianga a soi tur kha hei kan pulut ngot mai pon lama so ni varel thale tengu an ti nge nianga opposition leader ber puchan te thu thleng po so aruak review kan ka hria kan en deuh thina anu fe a khana ron luta puke ramote pusingu lian chunga te puke beichua ero chu a resolution nei tu po ni lo kha thoi deuh mai khan anom reng maya kan han soi ho chho zela pu deputy speaker heta a resolution thu hi tian kan chiar thina thalai na zong mek te ta na rin tlak thalai te ti ming pu hrim mang hian kan aw hla te hi kan mang na sem ma thalai te ma khuwa hi kan ngai tak em ti te hi a kalowin zot ve na sa thin khop maya ni kuma mla kan in thanga zpm party chuan india football a po langsar tak mai jj lalpek luwa seat apea pu deputy speaker i veilama mi te hi chuan jj hian assembly house a football bak soitur hedona mi football a pe dona mi te an tia thalai chunga an han ka vel thin dan te khan i kari ru hi atina ve view thina pu jj chu an dinga athu soiro pui zia te india article zathum som panga na lam chuaka fair tak me na lak na mps sirin tlak zia aron puang chuak te kha aro pui ka tia thalai te ti hi kan mang thajena mla seat pek le hetiang opportunity an chan do ne ro chuan kan beng per le zel thinem ti te po hi ka ngai tu na hian om thina tin pu deputy speaker triple ti hrim kha karon opposition ni lawania nikum lama kan campaign na khan kan house leader kan chief minister pulal du ma hian mssb thia ani thur thui chu a aw pui na salutuk voini kan sarkar nu chawa thia ani yang tia ngai tu chiang lawa ti hi kan ni lawani affair lo dan engemo house man soingot rem si lo kan thia te po ani yang tin hei hi ka soi le du kan thalai zong te pon lo uluk takin lo thlir se ka duwa da na ala kan ni dan te exam kan kin dan te re hi abot kha san po le a hluani chu wang chuanin mpsc nuaya tling ni te po hi khowela kan om chung a hlu ve hrim chu mpsc chu ti chakila rin tlak an ni na hi vong nung zelila political party ruling kan ni amowanga kan va control themo alang sar mang si lo kan va penetrate thei body engemo din thar angchi hi chu kei tha ka tilowa nalaki fair se rin tlak sela chu tiang chu kan ram kal zel nan a tha in karinga tin pu deputy speaker kan member pakhat aming ama khana ron seiboka pu ram than moya khan kan house member khanin mssb rin tlak zia aron soina khan example pakhat aron soya an naw pakhat exam mark nia pu deputy speaker ka zo trep mark nia fail thu kha
aron soya kha kha chu arin tlak zia argument ang tu zong ni ka khelowa atling lo kha ani ve maya kha wang khanin enge ni kan thil din reng reng te hi rin tlak taka akal theinan voinia resolution ron lut pu rarin tlung asai lo ron putlu hi aron putlu anga pom hi chu thra ka tilova thia alo ni tak ang hian thria ni zui sela MPSC hi rin tlak tak ani na keng vongdung zelin thalai na zong megatan he MPSC hi thuam chak ni ro se ti hi bu deputy speaker karon din so puye kalome sei du no me ma parnari to boka pular thi lo wa ma Putete bial tu emene so mangu Deputy Speaker kalome when I hear MSSB chungchang kan soya he thil hi ZPM party hian alo au pui rei to hle ani tun hnaya chopchil takati ani lova keima ngei po ZPM ka lu main voi taman lo au pui to a china sailan tong khan policy apo an lo khel to thin ani pu Deputy Speaker remti na in kan chief ministerial candidate ni thinin campaign hun laya thu soi April ni kuwa sang ni som ni le pahnia khan leng teng biala chiang takin soya tuna record takanai a kalo research ve ani chu February ni khat sang ni som ni le pathum kum khat liam ta ZPM kan sarkar ma khan chan mariwai me hola heti hian soi pulal do ma chuan sarkar halak reng reng a MPSC in dik takan nan lak theinan ma kan la dona kan thuam chak dona ni MSSB hi party mi le sain du sakna uchuak takan nalak na thalai ta ti beidong tu ani atia eta hena sei chhozela party in du sakna atana siam chop MSSB hi pathian le mi puizara sarkar na kan siam ve hlau te ani chuan kan thria tur thu hi kan lo sei to thin voina po hian soinun le ka du kan sarkar atanga ni za chungin kan thria tanga atula ni chuan MPSC kan thuam chakang ti hi alo soi to ni pu Deputy Speaker chu MSSB kan thria tanga ti mai lo MPSC kan thuam chakat ang atia chu tak chu tuna sarkar ina kalpui tu mek dan hi ani tin pu Deputy Speaker ri phalnain Mizoram Pradesh Congress Committee Media Department chuan June ni som le panhi sang ni le som pakua khan hetiang hian thu chu asiam MNF sarkar in diktaka na thok thin an halak chungchang apo soisel kailo tak MPSC ring zo lowa sarkar na thok tam zok lak na tur chu saktuma thutluk na asiam tamai hi MPCC chuan poyati tak zeta hei hi MNF zadik tak dan le rai poi sakna nei mi alawa sarkar na apar timi te thun tum na kal zela kan ngai ani an lo ti to ani pu Deputy Speaker iphalnain pulal so the Vice President MPCC chuan June nili sang ni som ni le pakhat khan MPSC umreng laya mizo thalai le khathiam te ti beidong thei MSSB te hi thiat thuai te se alo ti to kan soi kher chana chu voile khata thil theng thut ni lo tun ma dewa tang to party pakhat mai ni lo party pani ina nasataka an du lo le thi an lo tum kha ni tin pu Deputy Speaker tun chu ma hen kan soi du chu MSSB thi an ya wang hian thalai te tan na an la don talo ti na ni lo rin tlak zokin MPSC nuaya constitutional body nuaya thalai te tan nalak na rin tlak zok kha kan thuam chak don ani ti chief ministerial candidate ni laya soyangin chief minister in tuna hian ti tlang atuma chu kalpui me kan ya wang hian MSSB thiata ka hi thia chun zomin an yang hian kaltlang pui se ti hi kan du dan ani tin pu Deputy Speaker MPSC chungchang a hianin ngai dan tam taka theya sang ko som ko le pakhata pu SR wala howa multhana tang khan mingchen na le ming hliaw na nei lowin tun hi alo thleng to ania chu wang chun hetiang taka rin tlak constitutional body ni bok ni chinan soyang khan article zathum som pangana le zathum som ni le pathum na inkara khanin State Public Service Commission le Union Public Service Commission chungchang i chiang takin a inzia kani chumin hnuaya nalak na mai ni lo promotion te tin discipline thenga keng ko theiania chutiang rin tlak tak a mek laya a khana thaya lo din le kherlo po hian kan ti theianga ti hi kan ngai dan ania
tin pu deputy speaker han soi chian hlek ngai chu kum sang ni le som le paruk December thla khan Pirenu Sharma committee ti chuan nalak chungchanga recommendations of the committee consulted to assess the necessity for filling up of posts under direct recruitment quota ti kha chimin hnoya chuanin sarkar na lak theilo renga kha lak thei ani le danan han zir chianga department rang som thum le palia post sang khat som ni le pali lak thei an siam ta ka khan na khamuang khet nianga ngai kha om ta ni voile khata ron chuaka ame ro chu tu na chuan in siam tha chho me ka ni china soyang khan na lo pun tak ba ka alak dana te 3-stage evaluation an kalpuya wangin thil kha akal puat theilo dewa tunai ro chuan recruitment calendar mu mal nen kum khata anlak tu rahi March la thelu vek theini se engemo tool big le poimo big antinan medical thilte health department men kai hnoile thil dang omani chuan thu hlana nia aba ka chuan danang thaba kal theina turin a commission lamin calendar mu malbok tin a department lamin calendar mu malbok zom se tluang takle thatakin chak takin kan duang ngei le kan intiam na angin dik takin sarkar nai lak ni se kan duwa chuwang chuan Mizoram Public Service Commission MPSC ti chakhi kan du dan ania chu deputy speaker tu na po hian kaltlang se kan tia sarkarina MSSB thia ta ka hi kaltlang se kan ti boka chuwang chuan private members resolution zom takron putlu hi a thop lo zinga katelani kalome soi tho khop mai abak chu han soi zui mm tur po ka nei lo du deuh pakhat ka nei a chief ministerial candidate za tak tilawa chief minister za tak po tilem lawa khatia chief minister ti top kha khatiang kha pudua du dan jok po nia za tak ti tong kam hi lem chonin an lamngul lel tu ka lo khamom dewa za tak ti don ro chon house za tak member te ti nimina pirin puina aron soi ti khan an soi chhozel kha ke chonin za tak an ti don ro chonin house za tak member te ti kha a thamai hemi MSSB chungchang shrim hi chu MNF lamin point an nei tha chan an nei tha ZPM lampo an din nangai an ding tleta angai no mani ti top mayang soi zui vak tur ka nei lo ke chonin comment section a hanin ron soi veula MSSB na apply amaro chu hei fair lo taka dig lo taka tling lo thon thu story khatiang in shete chonin ron soi ula amaro chu MSSB hi affair ani han ti dan hi affair ani ti pol khain lom bok theya khang teng te po khanin comment section a hanin ron comment ula leng veka amaro chu February ni somni pakwa hian MSSB hi chu an thiat don ta ani kami private resolution bill thiat hi lo en non le te se ti kha an pass ta lo ni chu ti zong kha ni